Munyemerere mbagezeho amakuru agezweho aka kanya ku itariki 7 z'ukwa kabiri 2026. Amakuru agezweho aka kanya munyemerere tuhere hano mu karere u Rwanda ruherereyemo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahavugwa intambara ikomeye cyane no kwigarurira ibice bimwe cyangwa ibindi. Amakuru aravuga ko kuri uyu wa mbere tariki 6 Nyakanga, ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zatsinzwe mu gace ka Murima. Amakuru agakomeza avuga ko kuri uyu wa mbere tariki 6 Nyakanga, ihuriro ry'ingabo za AFCM 23 rifatanyije n'umutwe wa Twirwaneho ryigaruriye agace kazwi nka kwa Murima muri teritwari ya Fizi, rikomeza kwagura ibice rigenzura nyuma y'ifatwa rya Point Zero ryabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Amakuru aturuka mu bice birimo imirwano avuga ko abarwanyi ba AFCM 23 na Twirwaneho binjiye kwa Murima nyuma y'imirwano yabahuje n'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC nabo bafatanya mbere yo guhunga berekeza Ibaraka. Ifatwa ryo kwa Murima rije rikurikiye iry'utundi duce tw'ingenzi turimo Point Zero, agace kafatwaga nk'inkingi ya mwamba y'imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo kubera akamaro gafite mu migambi ya gisirikare. Mbere yuko nkomeza rero kandi wahanditse subscribe kugira ngo dukomeze tubane no mu yandi makuru tubagezaho umunsi ku wundi. Dukomereje aya makuru yacu rero, agakomeza avuga ko Point Zero iherereye ku butumburuke bwa kilometero zigera ku 2200 hejuru y'inyanja, ikaba ihuza inzira eshatu z'ingenzi zigana mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo. Kuba Twirwaneho na M23 bayizengurutse bibaha ubushobozi bwo kugenzura imisozi n'ibibaya bikikije aka gace, gukurikirana ibikorwa by'umwanzi hakiri kare no koroshya itumanaho n'itangwa ry'ibikoresho bya gisirikare. Point Zero ihuza inzira zijya Iminembwe hafi ya kilometero 35, Mikenke kuri kilometero 25, Fizi kuri kilometero 45, Baraka kilometero 50, Mwenga ku birometero 60 na Itombwe kuri kilometero 40. Niyo mpamvu ifatwa ryayo rifatwa nk'intambwe ikomeye ishobora guhindura ishusho y'imirwano muri aka karere. Abasesenguzi bavuga ko nyuma yo gufata Point Zero, kwigarurira kwa Murima biha AFCM 23 na Twirwaneho amahirwe yo gukomeza gusatira Baraka no gukaza igitutu ku ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo arizo FARDC ziri muri teritwari ya Fizi. Baraka ni umujyi ufite akamaro kanini cyane kubera ko haherereye inkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ndetse n'ihuriro ry'inzira zihuza Fizi n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu amakuru avuga ko ingabo za M23 na Twirwaneho zamaze kugera mu birometero 30 uwuvuyemo. Iyi mitwe yombi irimo kugerageza gukumira ibitero by'ingabo z'u Burundi ku birindiro byayo by'ingenzi, cyane cyane ibituruka ku kiyaga cya Tanganyika. Iki kiyaga cya Tanganyika kikaba gikora no ku mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi avuga ko iyi mitwe iteganya kwigarurira imijyi ya Karemi na Kisangani, nyuma ikazaba aribwo yongera kwisuganya no gushyira ku murongo ingabo zayo. Muri icyo gihe ngo hazatangazwa ihuriro rishya, ndetse umuntu ukomeye wabaye mu rwego rwa politike ya vuba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo azahabwa umwanya ukomeye muri iyo miterere mishya y'uwo mutwe. Abantu batekereza ko uwo muntu uvugwa yaba ari Joseph Kabila uheruka kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.